Ne, Čađe je krenuo čuka. To onda mi čujemo kako on radi. A sjedi ovako na zemlji tuče. O tome sam ja razmišljao, to je dobar koncept. Pokupiti alat, otići ovdje u šumu i otići u monument tamo, na kavu. I popodne se vratiš. Ali trčat do alata da se oznaji. Ti si prvo razmišljao o tome, studio. Brat, ti si oznojio. Pretjerao. Ja bi još usput i pao da se isprljam, da baš bude autentično. Vid automatik se može uspeti. Je li automatik? Ja mislim motor, čovječe. Ja sam neki dan vidio ovog jednog drvosječa gdje se kraj onih stepenica uspe gore prema spomeniku. S automatikom. Vrtiš li? Listica na ražnju. Zar niste rekli majka na listici ponijeti? Da, rep. Pa rep neće ni namakat se uopšte. Rep će ostati suh. Listica moja mam bar 2 mjeseca. A moje kad bude na otvaranje zvona dolazilo. Gdje dalje? Da se ne brka u muzeju. Kraj onih dama što dođu na izložbe. Da može parirati. Kralji baba što se popadnu u hranu. Onaj krem, Dela krem Banja Lučki. Ovako se skupe, joj bože ti, ovako ono zoom, kraj onih hranice. Jo, vi da ste vidjeli te gasto susrete u Prijedoru, to je... Zoom. Ne, opet. Repetitori, oni su sirovi. To ti ako voliš panka, onda vola ovo sigurno. Oni gruvaju. Ti peva i 2 ribe. Jedna riba svira bubnjeve, a druga bas gitarom. I on sam pjeva, jel? Ja mislim da on svira gitaru. I ono, mladi su jako i imaju baš tu sirovu energiju, ono, baš. Da, jebote, jak sam gledao ono malo po YouTube tamo, kad vidim što ljudi rade, čuče ja taman krenuo, ono, kontam zato, recimo, baš u tom slučaju, ja mislim da je mikser neophodan, mislim, ja sa mišom ne mogu ti neke prelaze toliko brzo, razumiješ? Kako oni to rade? Šta je to? Margita. Margita je mrtva. Ali recimo uvijek kad, makar to što sam ih ja gledala, ono... Miki, slušaj. Znači ja sad odo Sovilja odvesti na lokalitet. A što ćemo ti i ja? A ja i ti ćemo, ja ću se vratiti, ćemo iti na štradu. Gdje? Čekaj. Ovdje imamo sve. Ovdje ćemo smisliti šta ćemo, a radit ćemo. Stani. Jeste bili na glavušu života? Pa ne, trebali bi zaći na ušinu. Da zađemo u ušinu? Što? Milijana, šta god napravimo, možemo preniti u ušinu. Sve mogu. Reci joj beat. Prejak je čovječ. Finish. It's something missing here. I'm not... It's okay. For you, it's okay. Then it's finished. Ono to sve guta. Pa sprodamo se jebot, šta ti? Ne smiješ ti tako već 4 dana sa njom, Bog. Objasnio je hemisferu. Ali pa to je naš diskurs, jebot. Da, više tvoj. Izvim se, stvarno. Control the fire. Izvim Čađura kad večeras tebi zjeba, mi... Da, jebot, kreć, moj. Ja i sad će li ići već kraj Dafi, ja sam bolesna. Samo pokrijte ovom dekcu. Ja mogu Ko je šta uradio?
U životu ili? Sada. Šta I u životu. Mi radimo. Razmišljam. Nije to isto špira. Treba neki dokument razmišljanja. Mislim, ne treba. A super je što svi gledamo kad tamo. U jedan ništa. Baš mi se... To je neki ratiš. Ludi konj. Ludi konj. Mortality na ispod faca. Da, da. Peggy, not Ovo iz Srbije, negdje nisi. The food in this house was from him. A imaš dugne. Maybe she could get them. Gaudijevu ličnu mješavinu keramičkih pločica, čudno oblikovanih lukova, Miradors, odnosno vidkovci raskošnog rastinja, što Španca posjeća na islam. Neposredno poslije toga mogućno pod Gaudijevim utjecajem njegovi savremenici prihvataju ovaj ekonomični način gradnje u opeci lomljenom kamenu i bojenim keramičkim pločicama. Ishod toga nalazimo u renesansi keramičke umjetnosti duž cijele istočne obale Španije. Ne treba posebno da ističemo kako se ovo može porediti s engleskom crvenom kućom i tamošnjim pokritom umjetnosti iz inata. Kada je sagrađena kuća Visensi bila izuzetno mala, iznutra obilato eklektički ukrašena, hitni se španske tavance, usječeni slikani paneli, trpezariji, orijentalni